بخلك نوج برنامج نرخين شورشي دما بخير وخوشي بلا قهدار انهيجا دوی هفته ده جاره که دن نرخک جنرخن وی شورشی شهیده کساغ امی جیاناوی ناس بکن ده برنامج ما وی هفته ده میوانا برنامج ما وی هفته حوال رژین لازگینه امی بهره به وی حوال ناس بکن و حوال کنگی تبلی نوارفن شورشی بویه زیدتر وی ناس بکن چاو برین داربیه امی وان وکی هر هفته پرسی خوشی بکن اویجی برسفما بدن هاجی حوال رژین لبیداری آمده سری ده هوا رژین دنبالش تجاوی. دنبالش واجی ام باشن سپاس. روشات چاویه؟ روشم پر باشه. تو کاری زیاد تر خوش مره بده ناز کردن تو خوش کودری؟ از باکرو. کنگی تبلی نوارفن شورشی بود؟ 2014 استبلی بود. دم شهر کوبانی. دم شهر گران. بله. هوا رژین دو کاریش مره نکی بحثات تبلی بونا خوب یعنی وکی کچکیش باکور لسر چه اساسی تبلی نوارفن به شورشی بودش باکور هاتی روزا. شخص زدن لگیون ما سر اساسیش تا جن لگیون ما سر شورش هر هبو و ما روجا جهانی روجا کردستان روجا خبط شورش نزد شوپان شخص زدن کردستان ده بسالان شورشی که هفدان شورشی که هیته چکرین ام بخوا ویا نزد شوپاندن و تابی شورش روجا ده دست بکریشی هر زیده یک جی است بالدار بو شورشی که سرخص شورشی که آواکر بالا مکشان و zaten خبط ما جی لگیون ما جی هستر و اساسی بکو دم شورش روجا ده شهر کوبانی جی رودا شهر پر گرام بو ام یعنی جی کو خبط ما دکر ما تیر ندید مگو هم تکوشون خواهیم بلندتر بکن جبوی سر و اساسی یعنی جبو پاراسنه نرخ جنه پاراسنه نرخ شورشه ما خواستم تبلی رفن یا پیجا ببین این بهترم شورش ام ببین سرکفتن پارچه که بشوش این بهترم تکوشون خو بلندتر بکن خوشی کسایت که بهز آوا بکن سر و اساسی تبلی بنامه چه بو تو کنگی بریندار بوی؟ برینداری ما تبلیغون شهر کوبانی چه بو؟ شخص زدن هم تبلیغون شهر کوبانی یعنی شهر باجار ده بو. شهر کولانا. شهر کولانا کتی بو باجار. yani belki hem legerin ama belki servi esası bu hem به heyecan bun hem gel bun. Diye aslında de hem ketin nav şehri ki gel. جبوی مثلا او هیجان ما خواسته که ما هیچ کو ام بکاربون شرگنده ام رول خوب لیزن شخص زدن یعنی جهان گشتی شوپانده یعنی هر روز شهر کوبانی بچی برخوادانی دیدومیه مجینا ودا نقاش ما işte ام چه استراتژی کی چه بمشینین یعنی ام بندا yani حوالا بون استراتژیک چاب میشه جبو شهر کوبانی پیش بخوام و گشتی مثلا شهروانه ده اوه که صاحب yani ام بخواب چیم پیش ام چه جی پاراسنه ده نمینین جی پاراسنه ده نمینین işte جبو مثلا حمله کی پنگاوه کی جبو پیشته چونه دست بکر ده حمله کی جبو پیشته چونه دست بکر مجدی خواهد ماجیکو امی شخص zaten cephe همو پیش بو اما تو بخوان سه پیش تا بچه daha زیاده روحی کی daha زندگی به روحی کی daha جبو سرکفتنه daha زیاده انجام دگری بخواهی مثلا جی خواه مگد مثلا نقطه ما yani cephe ما tam خاشی دجمن بو yani اما بچاو دکاری ملبیتی تا مجبوری خو حاضر دکر اما یعنی چه تیجی جبو خو ایشی خو حاضر دکی و خوبت خارشی تدیجی هزه کی هر روز ایشی تدکی مزنه هزه کی مزن بو ایشی کی مزن هبو بینداری ماجی روزن او ساده مثلا دیساجی شهر گران قویمی ایشی چته هات هم برای مثلا برخوردانی چه بو مثلا شهر پرچون چه بو انجام وی پرچونه ده شهری ده امجی بریندار بون
او بریندار بونی بچاوای چه بو هوالیجی؟ يعني برنداربونه چاوا ما قلت يعني ناوي بيبشني ده بلكي ما تكوشنا خو بعدام كر بس هات لي استيكو يعني عليه دست ولنجي دجي مثلا برنداربون چه به مجبور ما آتخ انچا هاولين برندار يسبك بيه من راكرن zaten تشتهر زي مثلا باندوري كي سر ميچبو هاولين دنجي مثلا برندار بون ve hali em hevdura mesela yeki lingi hevdugurt yeki deste hevdugurt yeki ça em hevdura yani hevdu خلاص hevdu خلاص bikin و şu zaten hevalji takviyeji hebun kelekeme kuşuna medagatın ji hebun yani belki em خلاص em derbas süreci tedavi bun ama şuna meji heval ji medagatın be xodaniye xo tekuşuna xo devam kirin. جي دسبيكا تبلي بوناتا تو تبلي ديرك درباسي حملة كوباني بوي جبلي وي تو قد تبلي تو حملة يندبوي هباريجين اري پشتی سرج کوبانی دمک تداوی ما اجود پشتی تداوی فرض ما راگاهندنه یپجه چی بو و کارو خبات ده تابی کی ما تکوشنه خو نسکنان هیم برنتر کر ev şoreş ne tane aliye fizikiye zaten tezanin belki cihan aliye ve şoreş tane kahramandı da aliye lehengti de dadı kholi ama aliye çavani de ji mesela şoreş ki çavaya aliye fikri de aliye mecne de aliye ramane de şoreş ki fikriye belki ne leşkeriye bu mesela xabatin ji berfrehe mesela her mesela مروفکی و شورش ده جی خود بینی یعنی جو کار بکه مثلا اولی من بیرندار جی گازی جی هر کار خبات خو علی شورش جیدن ده جی داده کری اما جی جی خو راگاندن ده جی داگر من جی خو راگاندن ده کرد yani علی راگاندن ده وجه من کار خود دو کار کر yani belki yani inek cevap bejin yani birindar ve edi kernayı ama işte birindar bine من زبیجم کار خود کار کر یعنی هم سر اساس فکر رامان خو بپارزم هم جی سر اساس خوب بپارزم جواب خوب بپارزم ولی تا خوب بپارزم یعنی هم عسکری هم جی عالی ایدئولوژیک دم کار خود دو خاط کر بله نه جی پشتی کو تو بریندار بوی تو نرونشتی تو هاتی راگاند نای پجی تو نچوی مالا گازیان نچوی مالا بریندارم نه از پشت داوید direkt هاتم کار خود اس بکر نه کاری تلوی داری چه آدر باستوی کارمن هم قوت دور نخست یعنی دیسا نا قوت دم نا شرکت داد که حمله کی داد که هم جی خود دارن میناک مثلا هم جی خو حمله را قدش کرتیه حمله را قد هم وک راگاندن هم وک شروان يعني مقول يا كاري خو هم دو قات يعني حتى بشتي بريندار بو تجي تو ديسا تبلي حمله يندبوي تبلي حمله راقابو يعني از بمشاهده رزقا كنا راقجي بمشاهده شعريجي هم مشاهده كن هم جي ما خوجه جي خو قد جبو يعني كيف اشك تبلي حمله ابو يعني ها دما مروف وكي روج نموان دي تشي هكي كلا كلي لبيشيا مروانتي نه جانا دماز برنامه بهنك حواله رچه دكم تبيجن خو زياد وكيلي كده كاميرا بمرحبا وما او كلي وصابوي كاميرا كدي من كشان دواج بوك او بيرانين دبالا مدام يعني بيرانين بهر كسيره در باسبن دجوكي شروانك يك يا دوينو كيروج نموانك از باور دكم قالك بيرانين بورا در باسبن حمليان ده به حوالين شهيد راجر حوالين هنا نواجب هي عندنا تجمع قهدارة مرة هناك جوان بيرانينان باربه بكي يعني أري بلكي يعني ما راستي بيرانين هاتي بلكي يعني قدوان بيجين بيراني هر خوش تما شاهد جوادا işte ام بي بي شاهد جواد شما دمشين اما هم بهتر بقول يا ve şöyle şeyde ev murovenku şahed ki murovin بهتر ناس بك جباكو ام بي سربلندن يعني ev قاجي دشمنه ki ev şervanı ki şahed ki şervanı ki çava çiğ taybetmendiye wan yani havldan emel tamam nav şahda ev insanı çava şahdikin jibak am çatacı nastıkın belki o kere ojna van zedetir tiştadı bini اره هیم بهتر ام زراویه یعنی مروین کو شاید کی بچاوی خو کسات خوا کریه چکریه یعنی شاید تن نه سلاح بلکه قبا سلاح گرته دست işte شاید کی به خودن دیدی مثلا
çeteyn hoji ne silah desteği de belki avcı şaydı ki hem bereme erişti ama imroven çave encam bir de dineri navi de evrasta bele encam bir de em dibinin yani çava ek katliama jindikin imroven usana belki çetene eku katliama civake pek dinin imroven usana ama imroven ki hem böyle çete şaydıkin taybetmendi ama jibo mrovahiye yani mrovahiye çand jibo mrovahiye de çand ahlak konuşkandine mesela gişti pergalen cihanede dema peşketine mrovahiye dinekinin set teknolojiye de bişin avkas teknoloji peşket avkas işte derketin ama şora şeyde çiye dema peşketin emdibinin emdibijin mrovahiye de çava çand ahlak konuştiye çava me ve şora şey nurxe civaki parastiye peşketine me şora şey eve yani mezekirine me şora şey eve yani من هبل دهیم بهتر از وقت استناد داخل پیش yani bir anne kitabet cüda pır bir renk hayazını kavnadı dahil ama muhas yani ser mürüven ki şoreşte şey dikin mürüven çava az veya dahil peş pranici havaldan ama servi esası bu işte havalı xaçundune şer çava dişinin çava havdura xatir duxazın çara hevdura xwarin dixwin çawa hevdura jiyanekî komînal dimeşînin yani pir cara min vanaj derxist pêş erê em belkî ev hevalara tevlî êrişê jî bûn tevlî şer jî bûn ama ez bixwe ji yek ji wan bûm kî min jî vêya jiyan kir ji bo wê mesela mirovenkî dixwazî nas bike were nav da nas bike herî baş yani mirov çi xas bêje jî kêm dibîne ji bo wê hani em vê karî jî dikin em yani via evin ya baverin em kim diminin neku mezeyde ne gotiye me kim jî gotiye ji bo vê em via serbilindin em vî karî dikin em şervanên nûsa derdixin pêş em behsa şervanên nûsa dikin dema tu birîndar bûyî hevalan tu xilas kirî te jî hewildah nek hevalan xilas bike ji me re hinekî behsa wê kêliye bike ew bi çi awayî bû carna gelek yani ne carna rastî gelek mînakên bi vê awayî derdikevin bi piraniya hevalan re hevalek şehîd dikeve ji bo ku hevalê xwe yê birîndar xilas bike mînakên bi vê awayî ji me re bêje hevalê jî mînakên erê ji xwe zaten ev hevalên ku me sürecên şehîdî ji we de xilas kir ez wan tu carî bîr nakim her du jî şehîdin vê demê de em bi hev re bûn zaten birîndar bûn sivik birîndar bû ji hevalekî heyecekî min rakiranî hevalekî din heyecekî yani çi hevdî guhatin heya min anîn cêkî evlehî yani ja bi dizbûn ev qas yani mermî nav evê de azmanê de diçête bi vê dijwarbûn dijwar he yani şayet diqavê me ixlas bûne birîndaran de jî ama ev hevalana hiç hin bêhtir hassasiyet min dan berca heval işte destê te dîşê lingê te dîşê em te nayîşînin yani hin de zêde heval didin min nayîşînin yani ev şerê dijwar de dîsa fikrandin ewan ser hevalê xwe ye yani li şer guhdar nedikirin erê hiç şer guhdar nedikirin tenê ev ê wan armanca wan em hevalê xwe xilas bikin û ama xilaskirinekî çawa ew qas bi vê hassasiyetê bi vê nazikî nêzîkatiyê wisa daha wisa nazik hevalê xwe neyîşîne yani ji bo wê mesela ev xilasbûna hevala min ez yani ji bo min bîranekî yani pir xweş e ez bîr tînim bîra xwe ez va hevalana jî bînim tînim bîra xwe û ev hevalên wisa bûnkî li heng bûnkî zaten rojeyê de şehîdên li heng tên naskirin belê tu wekî şervanek û rojnamevanekê jî em dixwazin vê tiştê bipirsin hevalê jî niha li ser herêmên me li ser tevahî erdingariya Kurdistanê ji hêla dijmin ve êrişên dijwar diqewmin hewldanê şerekî taybetî qirêj tê meşandin ku nava civakê de wekî şerê navxweyan şerê birakujî tê naskirin hewldanê wê tê kirin êrişên pir dijwar hene tu wekî şervanekî ye pe jî wekî rojnamevanekî diqadên leşkerî de jî xwegirtiye ji bo nava êrişên hevwane li ser herêman çi dibêjî erê zaten dijmin taybet vê davî de yani demên davî de her zêde êrişê xwe ser şer taybet dike em jî em bixwe jî mesela xebata xwe parçekî vê dibînin yani hember şer taybet çawa mirov bibe bersivekî belkî em rojev jî dişopînin her zêde mesajên ser yekîtî hatiye dayîn vê demê ye belkî mesela bi şoreşa Rojava Bakurê Rojhilatê Sûriyê re
yekitiye gelan pir zêde mesela şembe jî hat jiyan kirin gelên Ereb, Kurd, gelên Suryan pir gel hatin gel hevdû yekbûyîna xwe da nîşandan. Sürecê wisa da navbera aynı netewê de wisa dijminatî daxistin rastî jî hinek însana li ev tê yani çawa mirovatî viya dibînî yani. Belê. Ez dibêjim hani sürecên çi qas yani dijmin şer taybet şer xwe taybet bimeşînin jî ez her zêde vê demê de mesela yekbûyîna gelan evê wî hatta Mijara Eklêziya Kurdî pêşketiye. Yekîtiya Kurdî her zêde vê demê de hat ser ziman û her zêde gel vê demê de ketfê farqe yekîtiye gelan çi qas giring e. Ez dibêjim yani şerî taybet yê dijmin encam negire. Em jî wek şervanê ya bêje hevildana me bin kî em jî hîn bêhtir yekîtiye gelan ne tenê serî gelekî jî yani zaten êşe wan hemberî wî jî bû me karî yani çawa ya bêje karî gel hemû bîne gel hevdû û ev jî qaşiyê wî şer taybetê wisa meşand ama ev vê encam negire yani. Yani pir gelên ku belkî hevdûra dijmin bûn pergal wana hevdû cuda kiribûn dûrê hev xistî bûn hatin gel hevdû ev ji bo Kurd jî vê encam negire yani hîn bêhtir mesaje gel vê demî de zêdetir bû em kolanan dibînin em bangawaziya gel dibînin bangawaziyên rîxistinên demokrat em dibînin û em bi xwe jî xebata me ser vê esasiyê encam negire yani. Hûn wekî rojnamevanên ku cihê xwe di cebheyên pêş de girtiye di hemleyan de girtiye we dîtiye çi qasî Kurd û Ereb û Suryan di hemleya de pişta xwe didine hevdû û bi yek rihîb hevdûra şer dikin. Hûn çawa vî şerê taybet vala derdixin yani çawa hûn weke rojnamevanên yê pêjê wekî rakandina yê pêjê ji vî şerê taybet re hewl didin bibin bersiv hevalî re jî. Belkî min xandina xwe de jî got me pir mînaka vî dît yani em dikarin bi ser binin dî jî pir behsa hevala jî bikin mesela şehîd hebûn xamişle hebû şerê Iraqê de hevalekî Ereb bû yani tevlîbûnê wî jiyanê re tevlîbûnê wî hevaltiye xwe re yani çawa ne garîbî bû yani mirov dema rastî hevdû tê yani hîs dikî yani mirov hevdûra çi bêjî kîjan gel jî be kîjan olê jî be kîjan cinsiyetê bijî dema ser esasê nêrxa şeweşê tên gel hevdû neva garîbin wek bi salan hevdû nas kirine teklê wan wisa derdikevî em nadixwazin ser ve hevalane xebat bimeşînin ser hevalên wek şehîd hebûn Qamişlo be şehîdên din be şehîdên Suryanî heye şehîdên Ereb hene wekî din yani xebata me ser vê esasiyê hîn bêhtir erê mesela yekîtiye çarparça Kurdistanê jî mesela mînakên wisa jî yani her hevalên tevlî ve şeweşe bûye Başûr, Rojhilat, Bakur yani her wekî din Rojava hevalên hatine gel hevdû bi hev re şer kirine bi hev re aynê dozê parastine mînakên wisa jî heye mînakên gelên cuda cuda jî heye em wana hîn bêhtir derdixin xwe jî mînakekî belê di dawiya bernamê de nirxandineke te heva re jîn gotineke te di dawiya bernamê de hebe tu dixwazî bêjim û guhdarê me re bêje kerem bike yani mirov hîn bêhtir yani kêfxweşiya xwe heyecana xwe ji bo vê şeweşê bîne ser ziman heyecana me her heye yani em na hîn bêhtir yani devletê qirêj çi dimeşînî çi dikî em ya bi zaten rojekî tevlî bûne em zanin yani ne rojê îro niha de jî em dibînin û belkî hîn bêhtir ev jî êşa xwe hembera me zêdetir jî dikî ama coşa me heyecana me her roj em diçin hîn bêhtir zêdetir dibe û zanebûna me ketine farqa xwe xabûna xwe avakirina xwe hîn bêhtir em xwetir dikin û tekoşîna me ser vê esasî bimeşîne û hêviya me biryara me sekna me vê diyar bike Spasiyadad kin û bi hêviya serkeftinê ji bo nate heval re jîn gelek yevxweş bûn bi tevlîbûna te ji bernameya me re sağ spas kêfxweş bûn guhdarê me di vê hefteyê de di bernameya nirxên şoreşê de me jiyana heval rêjîn lazgîn hinekî nas kir me hinekî zêdetir birîndarbûna hê nas kir wekî rojnamevanek tevlîbûna wê ji hemleya re me ev nas kir. Li benda me bin heya heftiya werê em jiyana hevaleke din yan jî şehîdek ji şehîdên sax nirxek ji nirxên vê şoreşê bi hev re nas bikin bi hêvî me ku wedemeke xweş me re derbas kir be heya heftiya werê bi jiyana hevalekî din em ji we re dibêjin dem baş.